Tanga tau e o Yesu ua e vai sea se mea fefe i le au tau le na pina mawha amalosi ai e le tu mau le po pa ai o la alua e o le fetu o le au ia whaatua tua pe i le ua lofa mai ma whai le leile taua nei ia manu malo ai wala tamai le file e suri ai le tau e suri fo i le pomisa i le fetu o le au
morning. Malo le soifua le mamalu le kalesia. Ia me sei foi le pai o Samoa i tonu le fale o le tua. Ta inane foi le whaafonga mai. Le mamalu mawalunga o le atunu i lunga le upenga te whailangi. I just sit and marvel at who God is. Lo si o mia i ta ua I pupu ngā ma whaingata me sei foi le nei wha mai le anga lo wha malu malu mai. Ai lo wha sao pe lo soifua. O lo la vea ina pe lo wola. O te tauwhi. A mai la ia. A mai la ia le whaalangona. E a mata mea ia wale tapo inga I le tua. God is good, people. Yes, indeed, and all the time. E le lei le tua. I te mi uma. God is awesome. Let's tell all. Let us worship. O mai se tātou tapo I atu I le tua le lei lea. E whamasino foi o ia I nuu e tele. E a o ai atu I nuu foi e malolosi e mamau. O na lātou tu I ai lea o lātou pelu e whai mau ua mea. Ai tai tā. Everyone will sit under their own vine and under their own fig tree, and no one will make them afraid. For the Lord has spoken. All the nations may walk in the name of their gods, but we will walk in the name of the Lord our God forever and ever. Let us pray. As we progress in our journey, we believe that we are being processed and accounted for in all our efforts. We glorify you for this time of worship and humbly request that may we be consumed from the lead of thy Spirit. May your praises be uplifted and the name Jesus glorified, so we may be sanctified with the blessings from up above. Ao mātou wholau pēa I le alawa mai a ta pena I lau wa fio mo I mātou le whanau. Tali tonu e whātupu wha moe moe tū ngā ma whitao le ala. A wā olo o tau a awina le ola e o a aolofa. Sau nia wha lea nganga I mātou. Ma ia manino le wha longo I le pule wha soa lo wa nganga pa ia. Ia whai mau vi inga le nei tāpua inga. E ala ia Yesu le mātou tatalo. Amene, amene. Malo le malanga manuia le mamalu le kalesia I lātou na whai malanga. Whaaftai foi le tāpo inga mau. Ia le paia ma le mamalu ia te o tau le kalesia na tu ia tu le muri papanga. Me sei foi le mamalu o Samoa. O tātou mafuta I le nei tai au I le whale o le tua. Tātou alanga I ona vi inga. Ave le mua ma le whaasao ia teia. E ala I le pese se la wono se funma le lua. O le ata I taina I tātou, e lo tātou au whai pese.
Taninga fia longo le whaasoa le nei tai au le mori mau I loa fionga ti akono te tai o lenu. E whaafutai atu a wafo I ngā luenga mai a ea. O tātou whaalongo ai. We are in a time of where the world is panicking. Au lale, au whaatutua, we praise instead of panic. O le maunofo wa pole pole vale le loto, we are full of worrisome. But o le anganga lava ima wha moi moe le au kirisiano, we worship instead of worrying. O ia le fefe, o ia le popole, o le ua whao mo ia mafutanga, ma whano ainga, ono le oti, because of this deadly virus, this new variant, the Delta, o le ua saofia mai te tonu ainga, nuu e kālesia. It has placed fear in us, but we faith it, people. We faith it. O maya se tātu o ilumo le tua. Le tua o to manga, le tua o le surfainga. Se tātu te talu. O le tala manino le nei tai au. Luma fale, tua fale. Le nei ai o Las Vegas I le tala o le maliu. Mātou te taritonu le tua I le whaia se loto, a o le finangalo sa o le pea. Ai a o mai langona ma pupuanga ma maftiang o le ola. E o lava ia fianga lo loto e peoni iai le oti. O ai e o le a mātou surufai ai. O ai e o le a tua iai, ma wha moe iai. E peo na mau e na mori mau na mātou tai ti akono. O lo manuia le nu. Ai o lo wha vau o mātou tua oi. La le au kerisiano, a whaina si tō tino, o na manu ai lea o le tino atoa. A wā o mātou a venga whai whaatasi, ma tau amo whaatasi. O le nei la tai ao le tua I mātou mua I ta pena ma mamoli atu le whaafutai, ono le nei awanoa ua mātou maua. Ue whaavanoa ina le nei tū la se ulu fale mai ai lau whanau I le whaatutua. Mātou whalongolongo, mātou wheiloa I ai mo mātou ta māma tina. Uso tua ngane tua whawhine o ialo ma whanau. I lumo nuu ai leo tua. O le anganga vivi o le nei e kāne sia wana whaato otolia. Nisio a mātou whanau le nei whaamai leanga o le COVID-19. Sa tau fia I te tonu, I whale mai ma a ai o surfainga. Sa whaalo le tua le ola ma le oti. Ai whaafutai o upo le tai au. O le awato e tea mai tua I a inga ma whale. O se ami o tonue. O se le lei ea ma se ato toa le ola. Ai meisio le nei au fia. Ai longa. Ono o lawa fio lavo le alofa. Le alofa mai ana na fio le soe o lava I tai au. E le uma e whaavavau. Ai mai le te ele o le fatu ma le anganga I le nei tai au. Whaafutai ta maa. I lo lawe aina. O a mātou soifua ma o mātou ola. Mai le nei whaamai le nei vaitau. Wawa ai atu le tua I tino mātutua le ekalesia. O a mātou ta māma tina mātutua I te tonu le whale ma lo tāpo ia mai tua I ainga. Vi ia lau a fio le tua. A wālo e whaafafonga ina peo a mātou tartalonga. O lo o e lawe aina ma whaamau ina peo lau whaamalolonga mo I lātou. Mātou whaasoa I lau a fio a wālo ma whanau le nei e kālesia. E peo na amatalia le whaangatama le nawa yasu o sola. Ai meisio le whaawawina le sailingo le poto ma le maramalama I te tonu o potu a onga.
whaaftai ta mai lau tau singa, ma le wha maoni o lo wanga le lei o lo lawe aina pe I latou, mai whainga tā ma pupua ngā o le ola. Whaaftai wa, taunga le mū le tua le sā, sā fola wai lau e ka le sia ma sā moa, I le nāwa yasu o mau mali atu. Le whaatino ina o mātu whatu ainga, le malanga ma mau ma le toita liu mai, se atua atu noa, se atua a le lei lau wa fio. Mātu whaafetaia oe a walo e tali sa paia pea, lo mātu wola yo a aolofa. Wa, whau masaloi yo whaamanuianga, we e anga le lei mai le nei au fia, tausi ai o mātu ainga, e ati ai a mātu whanau, ia matapena ai lo mātu wola a wāta e au malinu manai. Ia I la ua fio le viinga ma le whaamanu, le whaanetanga nei māsu uma se I o I le whaamavau. A o le taualunga le mātu wanganga whaaftai atu. Le ali I leo le ola. E mawhai ai ona mātu mau le lotu tele, I le nei vai tau o popua ngā ama whaingata. A wau manino mātou le vai le eise mea whaingata, I lo mātu ali I whaola. Wa umana ia manu malo ai, e o lawe I le oti ma le tuanga mau. Whaaftai le tua I lau whaitauranga, I lau whaoratanga. O lo mau alunga I pēr tangata, o le pale ali I o lau whofwanga. Na o le nei. Tama, o le ola lawa ia fieta uaunga ina. O le ola lawa ia le tua e fiaunga. Ai ei le taufi. E a vea la mātou whatalele. La mātou pai e ma le aunga tata. Wa le ma whaiona ato ai la mātou wola wala wina. Te leo teimi māsua na ona whaaleo. Ai ma mau lava ma le whaatino. Wa le ngata I lea. E manino I le mawhauwhau le waai ma le mātou whaalongo. O a wawhionga pa ia I me se ai fōi o polo inga. E tāpa saina ai le soifua ma le olo tangata. Ia, ai mātou whaalafi. Wa le amana ia, wa le fia whaongaina. A wa alo tuliloa lava le mea lo whaamalia I nai o mātou loto. E o le vātu nanofo I mātou mo mātou mātua. Mātua I whanau. Mātou I o mātou usua tangata, e leo atoha. O loo vai pea, ma to I lalo popo pea I mātou, I le tausisi le tua I le whealo whani, e peone e polo ina le lalo langi, I a mātou nofo whealo lo whai. O le ifonga le leitai au le tua o Samoa ma le Etena fau, o le ale tōlau lau atu, a wawa loa ne e sila fia e na o le nei. A loa whangia le tua. A wina mai le tino ma le toto le mātu whaola. O lo walo pelo o ke viso Yesu e fawai le tangata o lo o anga salapea. Liu walo mai o whongalofa le tua a o puna no watu lau whanau. O mātou patipatia le nei awa noa. Le ava noa wha aura we au ina mai mo I mātou. Ina ia mātou poto ai whaale ainga I to tono lau malu tāpuai. Anga le lei. Wha aifo I manu le tua. Wha aifo I manu mai langi. O lau wha soa mo le nei tau au fianga. Ai meisi ai fo I le mamanu le atunu. O lo o wha fonga mai lunga au penga te whailangi. Ia lo whangia le tua. Le nei vai aso o matalia, fe au mga ruenga, tau singa o mātu a inga malona tau atina enga, ai meise o talawai tu mau le tua o mātu mātua, e o lawa ia mātu whanau. Ia leo ina la mātu ulu whalo, whafoma le ulu whale, I mea uma mātu te whenga iai, o lo whaato otolia le tua nisi o tō tino le nei maftanga, I to tonu o ai o ngase ngase. La vea ina I latou.
Malu pui puia I latou. Ma ia wha afuina I latou. I au wha malolonga. Mana tua ma le alofa. Ta ma whanau le nei lau ele ele. Ta ma whanau o le atunu. Ia o loo I le tawhao taua. Mana tua ma le alofa o la tu tautonga le tua I le vaianga au o Amerika. I le whaingo fia o loo tu lai mai. Ta maa avea oe ma mātou talitaha. Ia malu pui puia I latou. Ia saunga le mū. Ina ia tue wha foi mai lo manuia ma le file mū. I le tāpua inga o ainga nuu ma e kālesia. Mana tua o mātou ainga. O lo salalau ma ta ape solo I tuli manu e fio le nei lano langi. Ai meisi ai sa moi sa sae ma sifo. Ia iai lau whaunga. Ia i lau wha manuianga. Mo I lato umalawa wase manuia lau tele. O tangata nuu. Mana tua Afghanistan mo lona le whaingo fie. Le saili mo le tangi a wewe le tua I le fiola. Au mai alo fi le mu le tua. Ina ia to ai le nai tua le lalo langi ai mesi ai foi. Le ngā lala o le to tele o lau whanau. Ia o lo fia maua lo wami o tonu. Maua lo au la vea ai ma lo feso swani. Ia lango maluina I lato ma mato uma. Ia mato pupua ngā. Sau se teimi le li ie. Sa ili su e mwhalongo. O le alo feta lainga. Ma moli mai lo lava nganga pa ia. Ia ulu fale ia latu finangalo. Ma whao ngā ina lo matu wola. O a mātou tatalo ia ta mā. E le umai pēle mana o lasi. O talutalonga lilo I mawhau maloto. E mātou te mamoli atu yo a aolofa. Ma le anganga wha maulalo ma le mautinoa. E pule au ailo finangalo. O le olenga lea ma le vala au. E alatu ia Yesu ke viso. Le li I whaola. Wa mātou whaaftai atuai. Amene. Ma amene. Tātou tu e vi atu I le tua le 5 malvalu. 5 malvalu le viinga I le tua.
O le lautusi salamo. Salamo iwa sifulu o le amata mai le tawhaitau mai whai upo e fitu se o le sifunu ma le lua. Psalm 90, we're going to start from verses 7 to verse 12. We'll be reading it from our Psalm 1 Bible. Lautusi salamo iwa sifulu. Whai mua o whai upo e fitu se o atu le sifunu ma le lua. Tātou whaitau whelaflafua ia i whaafonga maia. I la whionga pa ia o le tātou atua. A wāua whaamatia i mātou i lauto sa. O lauto ta mai fo i wātu atu vale ai i mātou. A wāua mawai atu o mātou waso uma a o e to sa mai. Wa o mātou o mātou tausanga e pei o se manatu. Oi ea se na te ilole malosi o lauto sa. Awa e pei ona matautia oe e whapea lauto ta mai. Ia whapea ona e a o mai ai mātou e whaitau ina o mātou waso. Ina ia maua ai le poto i o mātou loto. O le whenga inga fau e pei ona whaatonu ina i tātou le tusi whaita waso. Le tusi o ngā luenga le mata au pumamua. Ai o le ato e amata mai le tā whaitau mai le se funu ma le lima. Ia se i o atu ilo na toi whai upu. As we continue to follow our church lectionary, today's passage is found in the New Testament, Acts chapter 1, verses 12, or verses 15 to verse 26. Tātou toi whaitau pe na masani ai. O na pōia na tūlai ai pe teu i luma o le au soo, o le au whai o ingoa o e na iai, po ua toa se lau ma le toa lua fulu. Ua wha pe atu. Se mai, le au soi. Ua te tau on tau na hore nei tusi. Sa mai petarai mai ai le anga kwa i e le fufonga o tā vita i ai uta. Sa whai mataita i a te ilatou e na puke i a Yesu. A wana whaitau ina o ia whaatasi mai mātou. Na tō fia foi o ia i le nei whaiva. Na pata po i e nei tangata le whanua e le kusongi e le amio le anga. Na ti tō foi o ia. Ua pā ilo na manawa. Ua masaa i whapolo na ngā lava. Wai loa foi le nei mea i lato uma wana nofo i Jerusalema. O le mea lea wai ngoa i lea whanua i a lato lava ngangana o le ake le tama. O lona winga o le whanua o le toto. Wawa tusi e tusi o salamu. Ia tu fuan lea wanoko ai o ia. Awa po ine i ai te mawai. Ile manea. Ia whaino na whaiva mo se tasi. O le nei. E te tau ona whai mamori mau whaatasi mai mātou nei. I lona toi tū. O se tasi o ia tangata sa wheo ai mai tātou i ona pō umalawa. A o whemali wa i lea li o Yesu mai tātou. E apua mai le baptisonga Ioane. E o lava i le aso na ave ina e ai o ia na ia tātou. Ona tu mai lea e lātou o le to'olua. O Iosefa, e ingoa ia pasapa, ua ingoa fo ia Iuso, a toa mamatitia. Ua staro foi lātou. Ua whapea atu. Lea li ia. O oe o le sila pia loto tangata umalawa. Ia e whainua mai po ai so la ua nei ua e whiwhiwhia. Whaitau se o le luas furuono. A te maua tofi o le nei whaino le apostolo. Na nāpua ina e ita ina ia anu o ia ina na napu mea e lofo ai. Mai ai lea o la vili. Ua
Ia ia tā whaungaina. Ia ua fo i nei vai tau langa. Ia o lo ia ilo o te wola. Ia te ia pēr le viinga. Le wha manuma le wha netanga. Nei māsu uma se ia o lava i le wha wavau. Wha wavau lava. Mālo le tai au manuia. Wha aftai le tau wata i le mamalu le kālesia. Mai tau atu foi o lo o tātu whaatasi ma le pa ia o whainga luenga le tua. Ia o lo i te tonu i le whale o le tua le ni tai au. Ai me se ai foi wō ma ainga ma e masani. Ia watu ai wha malo ma le limo le whaatalofa. O le nawa yaso ma le neiva yaso lo fi whasoa i pēr le tusi whaita waso. I numera, numbers. Po whea i eile whasota inga o numera. Mo lo o to soifua ma lo wola. Ia. O le manu lau tiwa whaatulanga ina mo le nei tai au. Soifua I whai numera. Numbers to live by. For mailo na matua I le lua se fulu ma leono, I le tusi lea a ngā luenga le mata upu momua, o na lato whaia lea o le vili a te ila ua, ma ua whaasanga le vili a matatia. Ua ona whaitawinai lea o ia, ma le au apostolo to se fulu, ma le to tasi. Then they cast lots for them, and the lot fell towards Matthias, and he was added to the 11 apostles. Acts 1:26. Numbers. For my numeratasi, it shows a sign of unity. E unite whaatasi matu whaatasi ai tangata ma potpotonga. O le numera lua e. For my fascino I le morimau. O o morimau. Numero tolu pe ono tau sila fia. Ia e fascino I le Trinity. Ia for my fo inisi e fatatau ma fascino I lo naso tolu le na fioae. Motor tu manu malo ai le li. O le aso fa e fascino le fofuanga. Talo le lalolangi. E fatatau le numero le creation. O le lima for my it's the grace to know le mercy. Le numero ono for my le numero leo le tangata. It also points towards Satan. Na te whao so soina le tangata. Le numero fitu for my e. Na ato I nā le ngā luenga fo le tua. It's a wholesome number. Le numero pa ia le tua. Na malo lo ai. Ia matapua I atu. Ma whaafetai alo na sitili ese. And it goes on and on and on and on. A for maile, le numero leo le se fulu ma le lua. Maile se fulu lua lo whaalia aile. Le tu whaatasi o malo. It's a governing number. O le numero na iaile to whala ingo le tu e whausia ilo na malo e pea na iailo na nuu filia o Israelu. He broke them off in 12 tribes. And he gave them the authority to govern over the people. I policies ma whea ngainga wha le tua. O le tātou mai tauina. E o mai le whea ngainga fau. O le tau ave pē Jesu Keriso. Le tāua ma le totality o le se fulu ma le lua lea. O le na whaasino I lona au so. A ma liu se tangata tāua I te tonu o se ainga ma se e kāle sia ma se nuu. O upu ia e luu iai lau whanongolongo. Ma ainga ma tu tele ma tu taulangi I sauninga. A pa o se toa tutulai ma se toa. Ia so le whau ma le whau. Ia tau tua nāma wa aia o penga ia nei ma mulu atu ma tānu mia le tunga mau. Sau oe whai ma tūlanga na tangata lea. Ia whai ma sui tūlanga. Asa ilia se swafa matai o ainga I tele foi a wale e uia. Nisi o ainga o mai whaatasi tala noa whaasoa. Ia mamaliria I se tasi e nofo I swafa matai. O nisi foi o ainga they use the whaletama process. O le nofo lea la mātou whaletama. O isi foi
E whaasino se tau tua matavela se tau lelea. Se tau lelea inga nue manosi ma tau tua ina le swafa matai. O na whaasolo ane le ia te hia. Yeah, as we all know, unfortunately, some other process e o de whale whaasino. E sa ili mai se tasi e nofo i le swafa. O te manatu se tasi fo i leo a wala masani ai ta ua. Masani ma wala wiloa i le atunu. O se nofo wha wau e se suli. O tangata matua le tama. Le wha sao sao a inga. Wala au a inga poto se i wha i loa atu so na finangalo. E ta ua le whainga o le tō le ula. O lo nuinga pe o se atali i leo o tō iai le swafa matai. O ia nate wha wina. Leo wa whaui le ula. Fo mai le tala leo poto le auto se fuluma le tasi. La au apostolo. Mai e sa ili se tasi se i whaatumu aile na foa leo o avanoa. Le li o le au soa Yesu leo to e se le tasi. O na iai leo se tō whala inga ia Peteru manatou. Whaatoa le nofo lea. It's incomplete. We need to make it complete. Whaatoa le nofo lea. O le efta mai anei ane fiwa e Yesu i le langi. O le wala tu nofo whaatalitali lamo le fio mai o le ngang pa ia. That's why Peter threw that charge. We need to become complete. Whaatoa le li o lea. A wale whaatalitali mai o le fio mai o le ngang pa ia. E whaatoa ai ta ue ia upenga e whai e le ngā luenga. Le nganga pa ia na te tō matawina le tā wholaunga. Ia tau e ta pena mai uma nganga mo le malo le tua. For mai e to se lau luas fulu i lato. After the ascension of Christ, there was 120 of them that assembled i le maunga o olive. Se lau luas fulu fai tau mai la. Se lau luas fulu i lato, sa poto i le maunga. Ona wha ngā solo, I left me up there at the mountain, they prayed. They sat in prayer to God. Whaahilo mai lo na finangalo. Feso ani mai le whilinga o le awhai. Ai fo mai wa wha ngā solo i fo i lola i le awhawha o pito alunga. I le mea lo o nofo ai Peteru. Wa whaatasi ai ma le au soo. Mai wa, from that 120 wa to toe nei wa nao le to olua i la uha. E whai ai le whilinga. Mai o pasapa ma matatia. O na nātou whai ai leo le vili. That was normal. O le vili o se tū maanga masani leo Israelu ana mua. O le ua whai le vili ia i la ua ia. Ai wha mai le ungo le vili le ua whaasanga tonu lawa le vili ia matatia. Ua to se fuluma le lua nei la ua apostolo. Mai o Peteru ma nātou na nātou whaana nau ma whina. I whatau no upo le tusi. Whaatole for numera. See, because God is a God of complete. E le whaia le tuase me incomplete. Peo le nau ta inga le nāna i tama ia, nei ali ia, nei apostolo ia. Le tu e whai me atotoa. E le I vale tu li maina le tō whaama le whautautanga. A le tu e li numera se fuluma le lua. Le numero se fuluma le lua fo mai e atoa I me uma. Fo mai e fascino I malo. E fascino I le I government. E tu iai le divine power mai le tua e lato te whaafoema ta ia le ola o tangata. O lea lawa atoa tino le tama. O toa se fuluma le lua nei le no fua inga la apostolo. O I lato lia o le lato fascino manga o I lato e whaawawina le ngadwenga. Le ngā luenga le sa fita I tungai le li whaola. Le li le fo mai le ua whiwa I le langi. A se I tō mai le anganga pa ia. E tua iai le wha moi moi o lana uwhi ngā luenga. O le alawa. O tūla I mai matatia. E sui tūlanga ia Utah. Utah le se kara Utah le so le na wha lata I nai le li. Whaamata I tala whea ngai le whai tau le atunu. Ia so le whau ma le whau. Ia yuta lea ma matatia.
E tala whea ngai, ma wheso tai ai le ngangana o le atunu ia tūlai mai se toa matoe. Ia pa u se toa matoe tūlai se toa. Can it be applied in this change of chairs? Yeah, Judas and Matthias. Matthias knew very well the seat that he was coming into. It wasn't a popular seat. It wasn't a likable seat. It was a seat that was left void because of the departure of Judas the Iscariot. Yes, that same Judas who sold out Jesus for 30 pieces of silver. Fumayo se no foa inosia. Le na foa I tangia. Sa no foa le tangata wana furitua I le rii. Ai le riu I o le larolangi. Just how many of us? Just how many of us people today in the house of God and who are online with us, one time or another in our lives, and have sold out our souls to the world. And in the process, we have forsaken our God. Afamaitala. Le apostolo leo matia. Afamai leo le foha. It's not the seat. E leo le foha. A o le wo mafu ai le foha. E leo yuta. It was never about Judas. A o Yesu ke riso wa mafu ai le potoputonga lea wa mau ai le foha le wa avanoa o leo suitu langa ia. Fumai tala, fumai nalu I o I le ala I tamseko. Tō tele na whaolaina. Tō tele na le liu mai. Ka luenga matatia lea. O mai o I tamseko whaauau I utaia. Sa whape nā. O na tele I lato. Wa whaolaina malave eina. Le liu mai le toi tū leo le ri whaola. But unfortunately, it ended in Jerusalem. Mai o Jerusalema. I ana muta whafosei. O ana wheau ma le ngaruenga. Le ai wa whamaturo ai le apostolo. But I like to speak about Matthias because I want to pick the beautiful traits in his way of serving and answering to his call by our God. Mai le tu mamaina ya matatia. Ana tofinga. It was important to him. He valued it. It was an honor and a privilege to be called. Ai me se ai le whaatoa ina o le apostolo e to se fuluma le lua lea le tua. Salongona le whaingofie. Ai me se ai le soifuma le olo I lato I olo la matia I aso matemi uma. Ono le pule sawa o le malo I Roma. Ai le I vai ai. E le I solo muri ai. Le tangata wana ofo atoa le ola mo le ri. Ofo ma le mautino o fea le mea e uai ua malie. Fo mai le whaasoa le lautusia salamo mo I tātou. Le atua I e whaapeo na o mai a te I mātou. E whaitawina o mātou waso. I le ia mawai le poto I o mātou loto. The cry of the psalmist, it says that God teaches us to number our days carefully so that we may develop wisdom in our hearts. Wa inoa fai salamo e pupu ma sa aso leolanga. Ma e tatau na sa ili le poto manu o mawala vanoa. Sa ili le poto ina ia iloa ai na whaftai. Ia iloa ai na fia e iloa ai foi. Le alofa I le tua. But to me, e se foi lau whaitau le nei tai au. Pei o loo tau mate le ola. E le o mauti noa le lei le ola.
Pe o sanga tolo tu fasiringia le ola. O le awa whātonga i le tua sei whaali mai. Ina ia fua whātatau le aso ma ona whaiva. Si o le soifua lava i o le soe. Does not worry about tomorrow. E le popole mo tai au. Ai ave atoa le ola e whai e ngā luenga mo le nā lava aso. E le tau fia fwoi ni ngā luenga le leie. Te tau na whaatino nei mo tai au. No. Au le soa mo ni na vai le li. A tau mai lo tau roa. Au a fwoi e le o mauti no tai au. Le au whātua tuai. O le winga o le ngō matatia o le mea lofa o le tua. The name of Matthias, it means the gift of God. For mai le tala i se lau lua se fulu i latou o lena, whai ele sailinga. Ai u mai a matatia. Le mea lofa o le tua. Wow. I sit in amazement how God writes history. Le fōwhanga te maloa. Wa umana tu umata manga i le tua na fōwhanga mamana. Wa au mai nei e le tua lo na mea lofa. E sui tu langa ile na fōe te tangata lea na whaalata ila no lalo. Wow. E le tele ni whaamaunga e winga i a matatia. E uina pu'u fo i o naso sa avea ma apostolo. E pu'u ai anoa. Sa te lelo na sau i le malo le tua. Le tangata e le itatalo i le tua se i whaatonu. Ma whaapoto mai o iene i ei loa whaitau o naso. A o le tangata na sa whaotilo na malo si i lana tō whinga o le avea ma apostolo. O le tangata wana i loa wei te tonu le whainu mera o le tua. O le ua whaita wina o ia i te tonu i le sila le tua. You know, people, I firmly believe that many of us, we prayed the prayer that the psalmist prayed and we've heard today. God, teach me to number my days so that I may develop wisdom in my heart. But I would like to alter it or switch it up a little bit. And our prayer should be such as this. God, don't teach us to number our days, but rather teach us to make our days count. We are living in the end times. Read upon Revelation. That's where we're at right now. I'm not trying to place fear, but I'm just speaking the truth. We are living in times of uncertainty. You may see me today, and there's a possibility that tomorrow you may not see me. See, because tomorrow is not promised, as we have taken notice of the many of lives that have perished in this short period of time due to COVID. Pauale upo o le fsoswani me se o tautu pulanga matato uma. I think it's time to get our lives together. I think it's time for us to restructure and realign our path towards God. We need to live like there will be no tomorrow. Don't waste our time and energy on things that are out of our control. We need to realize that if we just completely let go, then God will take care of it. He knows us and He will assist us on our journey. But we need to let go and allow God that opportunity to lead us in our journey. I also believe that we pout and ponder too much on spilt milk. God is telling us today that we need to let go of what transpired yesterday. He continues to give us, and He urges us, He wants to give us a newness that is only provided by Him so it can carry us out throughout our journey today. But we always look back. Yesterday's victories and accomplishments, they were for yesterday. Woma.
you know what? God of newness, he has made a fresh batch for you and I today. But we first need to let go of it so we can proclaim what he has for you and I today. Matthias completely disregarded the downside of that seat that he was fulfilling. Because he knew it wasn't about Judas, but he knew that God had in store for him newness. And therefore he just needs to let go of what has all transpired so he can receive that newness of God. We can't experience the newness of God if we are still harboring of the pains and the agonies or even the accomplishments of yesterdays. We don't live in the past, people. We live in the present. God has in place already new blessings, new visions, new motivations, new desires, new dreams to assist you throughout your journey today. Again, newness cannot be experienced if we are still holding on to that past. The newness cannot come into play if our minds are still buried in the past. Sina atoa ya ita ua le foi numero le tua. That's real. Na atoa ya oe o oe lai tua ma'au le foi numero ale tua. To finga le tua ele I vale tu ulima ina mai. Ele I tu mama ina I lona finangalo ta ua mata to finga. We are all called, people. From the eldest to even our children, we are all called by God. O le na to mai ai lana matu pala pala. Le valaua le tua na tō mai ai lona matupa le pala. Le awafa le tua, le ia na ia wha me melo I ai. O lo na alo Yesu ke riso. O le tāli I whaola, o mai o le wata tala. Mai na wha evaeva I le vao le langi me le lalo langi. Ma lana ungani. Lau whanau we. Whai se ai o le ia lea. Ia whai se ai o le ia lea. Sa nga ila ia ai o le tahi. La fua ia I nuu le ai nā le tāola whatamala. Le tāola whapalpala. Mea nāwa na nafi. E tala au mai se I. Whai se ai. Mo le tua. E leo mauti no tai au. E leo toi mauti no fui tai au. Ai le liu mai. Ma tai le spaia le wha moe moe wa ta otu I o tāluma. O upu whai u. E tā ua oe. Don't let anyone else say something otherwise. You are extremely important in the eyes of God, people. Treasure that. E tā ua I le sila le tua. Ai mana o mia fo I oe maa ui le ngānuenga le tua. Whai nei sau whai unga whai se tā whirwhiringa. Nā ono whaauroro mau atu. O leo toi mauti noa tai au. Ta pena. Ta pena nei. Prep ourselves because tomorrow's not promised. Ta pena nei le tā whamui mui. Nei o tā mau sa salu atu. A tau iti fofu mai o tāpuni ele whai to o le tau sa maanga. E peo na tangi a wawe ai tau pau fo I e to lima. I le tua pēr le vi inga. I a te I le wha le tanga. Le wha manuma le wha aftai. Nei māsa uma se o le wha vau. Amen. Se lau valus fun martonu. Se lau valus fun martonu le vi inga o le tua. O le a te ia I tātou le o whepese.
Manol fa manos. Le lanu le lava le atotoa fo i le tua. Le ola whaitaulanga o lau whanau I lau whio. Ao sa mātou whatau whaalea. Le marosi lea le tua o lau whanau I le whatutua. Ua mātou mamoli atu I le whaaloalo. Ta mau lau taulanga lea. Ina iau ngā ua le whiau mana ngā luenga I nei Las Vegas. Ianga le leima whaamanuia ia I lātou saunia. A ia whaapaia le nei taulanga. Wa lātu ia Yesu Kiriso le ri whaola. Amen. Amen. Matatia. Mai o me alofa le tua. Le tua e atotoa.
leo whania e lofo le tua ni nei tai au. E a whiwhio mai ma le tala mai au pai o le tātou nulotu. Ia whai taulanga a wao le tua e a totoa. So lo le pungisao o mawai o tumai tai au fau le lofa malanga le leo le tua. E vai mai sa moa. Sa le fau. A wao vesia la fala. Mani no le wha moe le tai au. Bina tau whai ai sunga le toina. Wha malole ngale punga. O tu vai unu monga. Solo ou foi langi tusa. Awane tawa mula. Wha malo whaftai. E nei tai au fau ma le matango fie. Whaftai le nulotu. Moli le nganga. Whaftai o le nu. Lau sunga le toina ma le whiau. E le whaingo fie. A ese le matango fie o le tua. Whiau sa ili iai le sunga le toina. Te pena iai. A wane nula. Mato whapele. Whaftai tele. Te talo le nu. I lingia na whamnianga i la sunga. Alo whangia le tua na ngā luenga. Pale la ei. Yo futau ne ri. Ia wale le whaingo fie. Maua e ulua matua. Au sunga le toina ma le tina. Ia i mea lofa mai le tua. Ia wala na ngā luenga. Pa ma lofa aftai folau. Ia sa tua na ngā luenga le nāma yasu. Leo to tato wheloa i whalo le tua i lona matango fie. Sa tausi le ala. Le whaingo fie le vasa lea. E mai se fo il paia. Le tato nulotu sa malanga atu le naitu. Ia leo to tato wheloa i whalo le tua. Ia ana pelesia le manu. Ia e le tulafo ina le tua i tātou wale upo le neasu. E se le matango fie, tā oswai le tā maftanga. Ia wale le whaingo fie, ia le whamai, o lo whamalu malu pei lunga le tātou nu. Moli le ngang whaftai, ia ono whaiva, sa whenga iai le tātou nu, tā po inga fwoi. Ia o tuua le tātou ngā luenga, sunga le toina, ma le whetua manisa i mātou sa malanga. Ia leo toi fwoi mai. Nā foi sunga le teo tupe, sa whengai le nai tu, e me se foi le sunga le whaileu tusi. Ia lewa toe atoa mai le whailo le tua. O, whailo mai le sunga le sui tai Tofaeono, ia le paia le tātou e kalesia, le whontanga le kalesia, ia pēa maia le sauninga le nei aso. O flanga mo ti akono, ia le sunga ia tofinga, fionga le ti akono ia tu ia auto, fionga le ti akono ia lupo. Ia whamanatu mo le whamantunga le masina fau. Whamanatu le fionga le te akono ia tingi tangaloa. O ia le a te pena ina le whalesa le a sa mua. Ia, talata te fo le malo le tato nulotu, ia so soani mai le nei maftanga vai vai, ia la stonai, ia whataunu i nai le manuia le nei maftanga te akono, ia la lana plei whatau. Ia manuia le tātou nu, manuia le sunga toino, whaftai. Ea, nau o atu se, nganga whaftai le laulau, leo le te akono te tai. Ia wā fo le anga io, le nei aspa io le tua, e mbaiso te whiau o tātou moni mawina. Ia le vi inga ia wha fo i le tua ono tele ona mea lofa. Tula iatu maleava ono tātou la fonga fo le nei aso. O le tausinga ngā ruenga le alofa tātou ta māma le ainga le nei masina, ia leo wha o mai le alofa le sunga le o ia osa tolu se lau tā la. Sunga ti akono ia tuisa mo leo e lua se lau tā la. Tau sa fia Tofaeono puleai se lau tā la. Ono se lau tā la u wha popo le alofa ni masina mo tātou ta mā whale nganga. Ma le ainga whaftai whaai. O le tātou atina o masina nei ma tua whoi e. O masina e le o iei a sairinga whoi a tātou ngaruenga lo mani mawina pēr tātou kalesia. Whai le atina e te se lau tā la tātou kalesia. Lea le la veni masina nei ia o ainga o whai o na la whoina nei masina o le tamā malo lo. O le
tamato ina, tolu se lau tā la, o le tama malolo ia toni na tala se lau tā la, o omni tau tala atu se lau tā la, sunga tau tupe a mo tongiola se lau tā la, ke Alexina Tango limos fulu tā la, o le tātou atina e laso nei ono se lau limos fulu tā la whaftai. O le taulanga tele, matua o le tātou taulanga tele whamanatu tupea, o lo whanga solo tau sanga toe lima se lau o la inga mta whale. Ia la inga kia wha popo. Maua pēr lava noa lau lau. Ia nisi o inga o atoa lima se lau o tau sanga atoa. Ia ana o le wha o leo li mai taulanga o le. Tala lei, o le masi de fou, o le toi eni aso. Le ala leo talo atu e. Wha popo mai tonu tātou numera lea. Ia ana atoa e leo tātou numera o wāre tātou taulanga nu esero whaore mai mo le masina fou. O e whai o nā la foina mo le nei aso. O le tia akono ia piura lau wasa. Lua wasa se lau tā la. Toi ina malo lo ia ke nape. Tun whai e riapo lima se lau tā la. Mau e la whainga o tātou taulanga mo le taulanga tele le nei aso. E ono se lau tā la. Ono se lau tā la whaftai tele. O le au leo o le aso nafi whaftai mo e na uai tato au leo. Mau e le iwas futasi tā la whaftai. E o tato sene mo le aso nei. Tomato ina, lua se lau tā la. O le tua tomato ina ia Doris, limas fulu tā la. Mamaro lo ia Tony Nautala se lau tā la. Sunga le o ia si olo osa se lau tā la. Sunga le hao ia mapusua sa uvao se lau tā la. Tai ti akono, as folasa i tāiau limas fulu tā la. Tai fono, po ti mamae se lau tā la. Ule tau talatu i whaas fulu tā la. Biula lua vasa i whaas fulu tā la. Te utupe a moa tongiola i whaas fulu tā la. Naomi Whanga i whaas fulu tā la. To whinga fia seu. Luas fulu tā la. To iwa tui nei luas fulu tā la. Lua tasi tui tele, sui te teifono, luas fulu tā la, Flora Apsia, luas fulu tā la, Alexina Tango, luas fulu tā la, tui Samoa Leo, luas fulu tā la, Vasati Ngaisoa, luas fulu tā la, Tia Akono, ia inga whaimesoo, Tofaeono, limas fulu tā la, Vais Meatu, luas fulu tā la, Jerome Salefua, luas fulu tā la, Lau Whalangato Ia, luas fulu tā la, Jake, Sina Ila Lio, luas fulu tā la, Tau tama malolo ia ke nape, tunu whai, Eliapo, se lau tā la, Victoria Tofaeono, luas fulu tā la, e te vise, Tofaeono, luas fulu tā la, Ailao Tofaeono Jr., luas fulu tā la, Jeremiah Tofaeono, luas fulu tā la, Tovisoo, and Sarona Tofaeono, fas fulu tā la, Rose Fuimaono, male whanau, fas fulu tā la, Sabrina Pulu, male whanau, Taurus fulu tā la, Tepi Simis, fulu tā la, Stormy Fuimaono, lima tā la, Samantha Fuimaono, ono tā la, Perkina Fuimaono, se fulu tā la, Jasmine Fuimaono, lima tā la, Antonia Tofaeono, se lau tā la, Daina Fuimaono, lima tā la, Nina Fuimaono, lima tā la, Malama Maisaua Manuma, luas fulu lima tā la, Via Manuma Jr., luas fulu lima tā la, Autasi Manuma, Fulu tā la, Queen Vika, Tau Whalangi lima tā la, Fia Tau Whalangi lima tā la, Sione Tau Whalangi lima tā la, Tau Safia Tofaeono limas fulu tā la, Casey Eliapo, Fas fulu tā la, Ailao Eliapo Jr., luas fulu tā la, Princess Tau Whalangi luas fulu tā la, Direi Ali Taiao lima tā la, Fia Pito Ali Taiao lima tā la, Dora Ali Taiao lima tā la, Dylan Ali Taiao lima tā la, Nora Ali Taiao lima tā la, Tile Ali Taiao lima tā la, Dominic Lafaele luas fulu tā la, Faleolofa Fuimonos fulu tā la, Lemina Sofia luas fulu tā la, Isaia Whangatele luas fulu tā la, Penny Mata Tauanu luas fulu tā la, Sunga Pawhengainga Samalatu Fuimono limas fulu tā la, Yolanda Api, lima tā la, Perona Api, lima tā la.
O le whainga o tātou sene o le aso nei. Tasi le afe iwa se lau limas futasi tā la. Tasi le afe iwa se lau limas futasi tā la. Patu le ngā whaftai o le lau whamalolim foai. Ma tango fie la flafonga o le nei aso. Ia, numero tā ua oe, le mboni mawata to ma le aso nei. Oe o lo wolonga lue, whaftai tele le ngona le nganga o le whangai tia o no le. Tele o fita, ia ai. Maua le nganga foai. Tātou kalesia mna o tātou usolo, tātou mafuta whaftai tele. Ia nei mea ki whamanatu atu mo le whai ungo ne masina ia o whaorioli mai fōi ngā luang whai o tausanga. Ia o vai tauan nei e lo ai mo le numero ngalue. E peo ni whai mei tātou ma ia numero tā ua oi. Ia tātou na o sinu whamanatu. O le tātou family night muli o tausanga nei lo whaorioli mai o le November le aso luas fumat fitu. Na wingor sa ilinga muli na tātou kalesia o lo lumana i le lei pēo na whamanatu atu ma te pataula i tātou ngā luenga e whai o inga luenga ne tau sanga ia o etu sanga a inga o omar whatatia tasi lafe ia mōne o tātou tau a inga e ui an te le numero le ia te le numero le whameto ina oi ia na nganga ngā whaftai na whamanatu atu tātou whamue moe manua mau teimi mō November ia batu le nganga whaftai tātou kalesia ngā rue o ia na whainata nei vai tau ia tātou te toa i le tua mau ane maros haftai tele le whamau popo tātou matoina whaftai tātou kalesia le on sai mna tau atai mo ngā ruenga ne tau sanga ia manuia le pe au fufuanga leva yasuru fale mo whaftai. O tia foi le ngona, mi se foi le whaalongo, i la tu o nanga. E le o malo loro o whaia pēa, te amata mo mua le taulanga o le alofa, na mamoli mai fo ia te au nisi o tō nanga lei mai e maua i le nasa pati o mawai ai leo o whaia pēa i le nei tai au. Ia o le tatalo Ailao madoresi anga le lei. Au le matatalo whai pēa i le tua i e titi mea o to e sea. I lo o le manui o le tua na te tauia ma whaafoisia lo o tō malosi. E whaaftai tele lawa le manatu mai le tangata ese lo mau ma o tau. Wa le ngata i maua i le o tau le liu fo i le kale sia mo na tabulanga i fia. O le tasi wa le lua ai wa tele. Au le tele fo i nao le alofo le tua. Tele fo i le nao le te mau aingo le tua. E na te tali fo i tau mai. Ia mo i tātou lo tau tuaina lo na finangalo. Le momori atu le nganga whaaftai mo le whaamalo, ia i le whanau le tua le nei tai au, mai le pa ia mo le mamalu la ufai ngā luenga, se ia o lawa i le loa loa le i kāle sia ma Samoa, ta i nane fo i alo ma whanau lo i te tonu le whale, ia malo tau tua, malo whaamalosi, whaalongo atu na o fui maono, fui maono, fui maono, e se ia le mātungo fie, levana o misia so tu fine ya daina ya mi se foi le uso ya pekina le lo tanto fatasi ma lo via fa ftai mo to uma le chaplain le ma ftai o to te liu mai I fanua ma ainga ya mi se foi o to ma alu mo fa now we will try we'll face in to tele o to lo ta alu both levels on the college levels as well as the high school levels ia no oi fo I au ngi ia o la tam faiatu pero lo foi fe awa la tu na o le malo al me fi vai fe ia tau tu na ma auto play smart but play first in the class sa ili mo mua ma fa mauni me onga ia ona fua mai e lo la ia le manui o le tu mo to fa now manuia le nei e kalesia manuia foi o to Samoa ia lo tato mafuta le nei tai au le fale ai me sei foi I lunga le upeng te whailangi.
ia anga le leile tua mo o tau ma tātou uma. Ia le wha moe moe nei ti a kono le nāwa le lomi atu, o le ta iala fo i le nā mo le neiva yaso, ia tautua nā ma tātou wha moe mole. Wha aftai au whai pese, wha aftai so te ria, wha aftai tau mate, ai me se fo i le mamalu lau whai pese, a wale ngā luenga o le nei tai au, a sima lo tau vasenga, wha aftai foi, i le teo ino le lao o le tua. Anga le leima sanga wha manuia le tua, a wā foi le savalinga wa amatalia le neiva yaso, ia wha pe nāna pui malu. O au toi upu, se wha mole, wha utangia mai. Mask up. Everywhere you go, mask up wha mole. O le o whaingo fiele, le wha mai. Me se ale a ai nei o Las Vegas. Ia o to tele wa whaoa. Another one perished te au whainga ruenga le tua ana nafi. Le sunga ia sefo, ia wa whaina le wha mai. Ta talo mo i lato uma lo wha vavau ma wha nonoa. Ai mese i lato foi lo wha o tolia. Ia iai le file mua le tua mo o tau mo tātou. Nei masa uma se ia o le wha vavau o le atatu whai u le tatalo. Aua lava ne ia te i mātou. Ai ei laua fio pēr le vi inga. Ia tu mau pēr le whaaftai ma le whaanetanga o mātou loto. Ia te oele tua pa ia. Whaaftai mo le nei avanoa. Mātou o mai se i sa ili to manga atu. Mātou o mai se i utu vai atu. Ia awāle nei vai aso wa a mātalia. Ia mau mai ai mātou. Mafuta ina fo i lau whanau le lalo langi atoa. E lau file mu ma lo alofa le tua le tamā. Me se ai fo i le au pui. O lo lava alofa na whaasino ia Jesu Kiriso. O lo walo a le mātou whaola. A o le mafutanga whai pēr ma lo lava nganga pa ia. Ia iai mātou. Nei masa uma se yo i le whavavau lava. Amene.